mwuka wera zibane nawe, kandi natwe turatuje kugira ngo twumvugana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Dusome mu gitabo cyo Kuva ibice 2, turasoma umurongo wa 24 na 25. Kuva 2 24 na 25. Bibiliya iravuze ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Amen. Zaburi 126 umurongo wa 2 n'uwa 3. Zaburi 126 umurongo wa 2 n'uwa 3. Bibiliya iravuze ngo icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yadukoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Amen. Dusome 136. Zaburi 136 turasoma umurongo umwe wa 4. 136 umurongo umwe wa 4. Dusome 136 umurongo wa 4. Haravuga ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ndasubiramo. Haravuga ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Amen. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo muri paruwasi ya Nyarugenge, ku itorero rya Nyarugenge. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ndi inshuti y'itorero rya Kamashashi. Shimiye Kristo umpaye umwanya kugira ngo nze mbane namwe, kandi shimira korali Isoko y'Amahoro yatekereje ko mu bantu bazabana namwe mu iki giterane cyo gushima Imana nanjye nzaba ndimo. Mushumba yabimenyesheje kera, haciye igihe abimbwiye ko tuzaba turi kumwe. Hajemo rero ubukwe twabayemo kandi tugomba kongera kubamo, niyo mpamvu habayeho kuza kutarangizanya namwe, ariko ngira ngo abenshi nabatanze naje mbere. Rero dushimiye Imana kuba turi kumwe, twishimiye kubana na Amazing Grace. Ngira ngo ibyo ari byo byose hari haciye iminsi. Imana ishimwe ko yabarinze tukaba twongeye kubonana turi bazima. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe na bene data badufasha uyu murimo w'Imana kugira ngo ugere kure. Turi kumwe na Bohoka TV na Zaburi nshya, ndetse namumenye buriya nawe turaza kumenyana. Wowe urinde? Hope TV. Banabo n'abakozi b'Imana, namwe turabakiriye kuko ibintu bikorerwa aha ngaha muri inshuti z'Isoko ibohora, muri inshuti za korali ziri aha ngaha. Ibi bikorerwa aha ngaha namwe mubidufasha kugira ngo bigere kure. So muraza rero kureka tuganire ijambo ry'Imana mu mwanya ungana n'uwo dufite. Munyemerere tuganire ijambo harivuga ngo hashimwe Imana itubika mu mugambi wayo ntawe ibajije. Birumvikanye? Ndavuze ngo tugiye kuganira ijambo rivuga ngo hashimwe Imana itubika mu mugambi wayo ntawe ibajije. Ndasubiramo. Teme yanjye y'uyu mugoroba ngiye kuganira ijambo rivuga ngo hashimwe Imana itubika mu mugambi wayo ntawe ibajije. Amen. Bwira uwo mwicaranye ngo ahantu bitse harizewe. Ahantu bitse Imana ikubitsa ahantu hizewe. Niyo mpamvu dufite amashimwe, nuko ahantu tubitse ni mu mugambi w'Imana, kandi aho hantu nimuvuge ngo harizewe. Ikintu bita foda murakizi? Foda ni iki mu Kinyarwanda? Foda n'ububiko.
Imana igira foda ibikamo abantu yavuganye nabo. Ubwo bubiko, iyo foda ntishimutwa. Ntago murabyumva. Iyo foda tubitsemo abantu bavuganye n'Imana, foda tubitswemo ntishimutwa, ntiyibwa, ntiraswa, ntirogwa. Impamvu dushima, tubitse muri foda yizewe. Ububika Imana tubitsemo nimuvuga ngo burizewe. ADPR igira foda y'abakristo bayo, Katolika igira foda y'abakristo bayo, u Rwanda rugira foda y'abaturage. Ariko Kristo twizeye afite foda, afite ububiko abikamo abantu, kandi ububika tubikamo ntawe abaza, agushyiramo ntawe abajije. Foda tubitswemo nimuvuge ngo irizewe. Ntago murumva ibintu ndi kuvuga. Ibintu biraremereye, ni ibintu bishyikirwa n'umuntu ubitswe mu iyo foda. Kuko mu iyi foda inzara yakurya ariko ntiwapfa. Tubitswe muri foda irimo inzara ariko itica. Tubitswe muri foda dushobora kurogwa ariko ntidupfe. Tubitswe muri foda dushobora kugambanirwa ariko ntidushimutwe. Wongera umubwire ngo ubitswe ahantu hizewe. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi we, kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaratura. Bibiliya iravuze ngo Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ngo Imana irebe Abisirayeli imenya uko ADPR ishobora kumenya uko utameze, so wakubyaye ashobora kutamenya uko umeze, ariko igufite muri foda. 2022 2023 izuko umeze. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Ageze muri Zaburi 136 aravuga ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine, itugaburira yonyine, itwambika yonyine, iduha akazi yonyine, iduha abana yonyine, idutungiye Kigali yonyine. Tuyiramburira ibiganza. Haleluya! Impamvu zo kuyishima, yatubitse ahantu hizewe. Ariko ndashimira Kristo, Imana iduhisha ahantu. Mufite impamvu zo gushima. Ndabaho tugero tubiri dutoya twihutirwa. Abantu bareba televiziyo hano, ingurube iherutse kurya umwana inyamasheke. Mwarabibonye? Hari abantu barebye ayo makuru. None utekereze kuba abana bawe bajya ku ishuri ingurube ntizibarye. Ubu baraje bari mu rugo. Ariko Mana we, tekereza kumara umwaka ukabari 35 umwana ajya ku ishuri akagaruka. Iriya ni ingurube y'igisimba. Hari izindi ngurube z'abantu, ingurube bantu zitera abana amada, ingurube bantu ziroga abantu. Imana ikakurinda, ubitswe muri foda ahantu wizewe. Nimuvuge ngo amen. Karongi ubushize umugabo yarabyutse ngo agiye ku kazi, saa moya z'igitondo ari mu nzira agenda, ikiyoni igisiga kimuhagarara ku mutwe, kimushonda amaso yombi kiyakuramo. Bamujyanye mu bitararamo kabiri arapfa. Umaze umwaka ufite amaso abiri Kigali, urayatereka ukayajyana ukumva ukayacyura ukumva nta kibazo. Ubitswe mu bubiko bwizewe. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Umuntu uri muri foda, umuntu ubitswe mu bubiko, ndagira ngo mbabwire ibintu 5 bimuranga, ubundi dusenga Imana. Mwiteguye kubyumva? Mukeneye kumva ibintu biranga umuntu ubitswe aho hantu mu mugambi w'Imana. Cyambere kiranga umuntu ubitswe mu mugambi w'Imana, ahishwa nayo. Ahishwa? Imana iraguhishe, iyo itaguhishe isoni ziba zaragukoze. Iyo itaguhisha
uyu mujyi uba warawuvuyemo. Hashimwe Imana ihisha abantu ikabahisha n'i Kigali. Muri korari iraguhisha, mwivuga butumwa ikaguhisha. Hari abantu Imana ihishe kandi n'ikimenyimenyi. Hari n'abihishe mu makote, kakwambika ikote bakagira ngo uhembwa nka 500,000 kandi uhembwa nka 30 kaguhisha mu ikote. Ariko Imana irahisha, mwakagira Imana. Twongere tubiramburire ibiganza. Haleluya! Kaguhisha mu gitenge, kaguhisha mu ibubu, nta n'umushahara w'ibihumbi 200 ikaguhisha. Yaduhishe uyu mwaka ikomeze duhisha. Nimuvuge ngo amen. Hari n'abihisha mu biro, hakuriya kwa mwarimu wa hano, kaguhisha mu biro, kaguteraho inyama. Ukavuga atari ko uyu muntu arya iki? Urya iki se ko ari ibintu by'ibibwirija n'ibiboga biraho? Ariko Imana ikaguhisha. Umuntu wese Imana ifite umugambi, narivuze ngo ahishwa nayo. Niyo yonyine duhishe mw'uyu mujyi, niyo yonyine tugaburira mw'uyu mujyi. Ndashimira Imana, muyishimire ko yaduhishe. Yarabahishe, namwe yarabahishe. Uyu mwaka yarabahishe, mw'iri torero yarabahishe, mu miryango yarabahishe, muri korari yarabahishe, mu gishumba yarabahishe, mu budiyakoni yarabahishe. Tuyiramburire ibiganza ziguhisha we. Haleluya! Tujya tuvuga uburyo yahishe Mose mu kato, iramuhisha imukuraho kubw'umugambi wayo. Ngo igihe kimwe yahuye intama za sebukwe Yetiro ari ku musozi w'i Horebu, yari yaramuhishira mureba, iramubwira ngo Mose we, numvishe gutaka k'ubwoko bwanjye. Iyo yaguhishe ifite n'ibizagukoresha, igukura mu buhisho ikujyanye gukora icyo yaguteguriye gukora. Mose abwira Imana ngo ariko Mana, ubonye ari nge wabazana. Iramubwira ngo naguhishe mfite umugambi w'icyo nzagukoresha. Uzabakura mu maboko ya Farawo. Bari bamaze imyaka 430 Imana ibabitse muri foda. Ariko Imana ni igitangaza, yababitse 430. Ihamagara umugabo witwa Mose, yari yarabitse muri foda, yarageze mu myaka hafi 80. Iramubwira ngo jya kuzana Abisiraheli. Mose abwira Imana ati ko Farawo ari kumpiga, urabona nagenda ameze nte? Ati naraguhishe hano, ufite iki? Ati mfite inkoni. Ati cyo ni ikimenyetso cy'uko naguhishe, irambike hasi. Ngo yirambitse hasi, yegura umutwe uhinduka inzoka. Imana ibwira Mose ngo nta muntu nahishe utagira ibimenyetso, ngaho yifate. Ati nyifashe yanjye. Fata wowe. Ati none Mana, wowe afata inzoka uri kuyireba? Gerageza. Ngo atushije ku murizo ihinduka inkoni. Ati wowe imbere ya Farawo naza n'amanyanga uterere. Mose abwira Imana atari ko buriya nawe no gukora ibitangaza, hari abandi batipe hano hanze nabo bigize ibitangaza. Buriya Farawo nagira abantu b'abapfumu bitwa Bayani na Bayambure, ndabaza abo bahungu bateye ubwoba. Wanyongeye akandi kantu kamwe, nabakoma kamwe kakanga nk'abakoma kandi. Iramubwira ngo ushaka kandi? Ati nkeneye akandi. Ati shyira ikiganza mu gatuza. Agira atya, ati kuramo. Ngo akuramo, asanga ikiganza cyaboze cyabaye ibibembe. Mose abwira Imana ati noho ndakubonye uteye ukuntu, kigire kizima ngende, mbabarira noneho gikize noneho nge mpite ngenda. Iramubwira ngo ngaho subizamo, asubizamo. Iramubwira ngo kuramo, akuramo, asanga cyabaye kizima. Imana ati ngaho genda. Mose abwira Imana ati urabizi nakugireho umugisha, wanyongeye akandi kamwe, nibura nkajya ndutwara ture. Imana ikubitsa ahantu, ikubikana n'utuntu twayo. Turi mw'uyu mujyi tubikanywe n'utuntu. Abwira Imana ngo nyongera ikindi kimwe. Iramubwira ngo ukeneye iki kindi. Mose abwira Imana ngo mbanye nawe igihe kirekire, narisanzwe nkusi, ariko ishusho nkubonyemo inteko kubaza ikibazo, mbabarira umbwire. Abateologije baravuga ngo niwe wenyine watinyutse kubaza Imana izina ryayo. Arabwira ngo ubundi wowe witwa nde? Wowe uhindura inkoni inzoka witwa nde? Kuhindura ikiganza ibibembe witwa nde? Kutungira imfubyi i Kigali witwa nde? Kutanga abagabo ku bantu batigeze bagira imiryango ishingira witwa nde? Ko waturihiye amashuri witwa nde? Ko watwurije indege witwa nde? Ko waduhaye congo witwa nde? Haleluya! Mbwira izina ryawe. Imubwira amazina yayo. Iramubwira ngo uzagenda ubwire Farawo ngo nitwa ndiho. Uzamubwira ngo ndi Uwiteka. Natabyumva uzamubwira ngo nitwa Imana ishobora. Bingahe? Bingahe?
bwira uwo mwicaranye ngo n'ibyawe birimo. Mu bintu ishoboye, mu bintu ishoboye n'ibyawe birimo. Ibyo papa atashobora, ibyo mama wawe atashobora, ibyo amafaranga atashobora, ibyo imiryango ishobora. Haleluya! Ahishwa nayo. Kabiri, cya kabiri kiranga uyu muntu ubitswe mu ifoda, atungwa nayo. Umuntu Imana ibitse mu ifoda atungwa aha mu ifoda. Imana irahagutungira weke kandi yaradutunze. Nimuvuge ngo amen. Namwe yarabatunze mu ifoda yabatungiyemo. Aha hantu yaduhishe namwe mwarahaririye. Uyu mwaka mwarahanywereye, uyu mwaka mwarahambariye, uyu mwaka mwahaboneye ibyiza. Dukomere Imana amashyi. Atungwa nayo. Umuntu uri mu ifoda Imana irahamutungira. Hari umugabo yahatungiye ku kagezi k'ikareti, muramwibutse, witwa Eliya. Ibikona iyo uri mu ifoda ubitsemo ahangaha, bagura ibiro 5 by'inyama, ukagura inusu mwese mukarya iki? Inyama. Ahagura umufuka w'umuceri, ukagura ikiro mwese mukarya iki? Umuceri. Bakagenda n'imodoka ugakozaho ikarita mukagera Nyabugogo. Mu ifoda Imana idutungiramo. Haleluya! Gatatu, cya gatatu kiranga umuntu ubitse mu ifoda, ararwanywa ariko ntatsindwa. Urabyumvise? Umuntu uri mu ifoda ararwanywa ariko ntagira ate. Buri wese urahangaha urugamba yahuye narwo baba barakurangije, ariko ahantu ubitse ufite abavoka bakuburanira udahemba. Umuntu wese uri mu ifoda ararwanywa ariko ntagira ate. Ntawe mwibuka wabitswemo akabwira bene nyina inzozi yarose, bakavuga ngo tugomba kumwica agapfa kavaho, ariko kuko yarabitswe ahantu hizewe yararwanijwe ariko ntiyagize ate, ntiyatsinzwe. Mugomba kujya mushima Imana ko ahantu tubitse turarwanywa ariko ntitugira dute, ntabwo dutsindwa. Turi kugana ku musozo. Kane, cya kane kiranga umuntu ubitse mu ifoda, aratungurana. Umuntu ubitse aha hantu abona akazi atunguranye, yiga atunguranye, ayobora atunguranye, yambara neza umuntu ubitse mu ifoda ibintu bye byose. Wa murimbyi yavuze ngo sinzi uko ibigenza, sinzi nuko ubikora. Iyo yakubitse ahantu ikubitseho, nimuvuge ngo amen. Sinzi ukuntu Imana ibigenza, ibintu byawe byose biratungurana, bireme, sinzi ziri bicishamo. Kurege wirwa wirwanirira kadeposit yo kikakurenga, iyakubitse hari izagutunguza ibintu bibazo utari kubundi bigenze bite. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Kandi ndanashimira Imana n'ubundi twaratunguranye. Urebye nk'imyaka nk'itatu ishize hirya uko twari tumeze, ukabihuza n'ubu ngubu, wahita ubwira uwo mwicaranye ngo waratunguranye si uko wasaga. N'ukuri kose ntabwo ari uko twari tumeze. Hari ibintu Imana yakoze. Nimuvuge ngo amen. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo yadukoreye ibikomeye, natwe tugize dute, tureshi. Ariko mwakagira Imana mwe. Ndashimira Kristo. Nimuvuge ngo amen. Hashimwe Imana itubika ahantu hizewe kandi kahadushyira ntawe igize ite. Aka kantu mwakumvise, ariko tubitse mu mugambi w'Imana kandi katubika ahantu nta muntu n'umwe ibajije iki amakuru yuko igomba kuhakubika. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Nimwongere munyikirize ngo amen. Bibiliya igaragaza abantu bagiye batungurana. Imana yagiye ibika ahantu mu mugambi ikabahamagara batunguranye. Tuvuga ba Dawidi, tuvuga ba Yosefu, tuvuga ba Esteri, tuvuga ba Mose. Nawe ubwawe waratunguranye. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Turi ibihamya byigenza. Turi abantu Imana yakuye ahantu hakomeye. Mwanditsi uravuze ngo ahantu twavuye ni mu butayu ni kure iwabo w'inyamaswa zihuma, ariko Imana kubera umugambi wayo ridufiteho, kubera ahantu yatubitse, ndakwinginga kugira ngo ahantu Imana yakubitse wirinde kuhikura.
wirinde kuhava, wihakurwa n'ibiri hanze habikurura abantu. Habakuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara aho ndindira ngategereza nkumva icyo Imana ivugana nanjye. Icyanyuma cya gatanu kiranga uyu muntu ubitswe mu mugambi w'Imana, ubitswe ahantu hizewe, asimbuka impfu nyinshi. Asimbuka impfu, buri wese uri aha ngaha arabizi. Ntago turaza kubwira ngo duhereze details uko byagiye bigenda, ariko n'uyu mwaka ukabona nta bundi bushobozi bwari kubikora. Ndashimira Kristo ko yadusimbukije impfu zingana iki. Buri wese uri aha ngaha abitekerezeho, niba atari we warusimbutse nawe mu muryango wawe, niba atari wo umuryango wawe nawe ufite ibihamya, ufite ibimenyetso bigaragaza ko ahantu bitse hari icyo Imana ishaka kugukoresha. Nimuvuge ngo amen. Dawidi yavuze muri Zaburi 136 ku murongo wa 4, yavuze ngo nimushime ikora ibitangaza yonyine. Iri jambo ryitwa yonyine ni ukuvuga ngo nta wundi babihuriyeho, nta n'uwabigerageza, niyo yonyine ikora ibitangaza. Nimuvuge ngo amen. Ibyo abantu badashobora niyo yonyine. Yaciyemo inyanja Abisirayeli ngo batashye 14 mu kuva guhera ku murongo nko 13 ngo bageze ku nyanja itukura ngo barataka. Yari yarababitse kwa Farawo, irababwira ngo niki gitumye, ibaza Mose ngo niki gitumye mutaka, irababwira ngo nimukomeze mugire mute aho inzira itagaragara, aho ubona ari mukabwibwa ari mu mwijima, ijya ibasha kuhatsa umucyo kandi ukaka bigakunda. Nimuvuge ngo amen. Turashimira abaririmbyi batekereje ko tugomba gusoza umwaka dushimira Imana yadusize mu mugambi wayo, tukaba tuwushoje turi amahoro, tukaba tuwushoje turi guterana. Murabyibuka igihe twashoje umwaka abantu bari mu rugo, temerewe gusuhuza umuntu, temerewe kwicara, kandi abantu bibagirwa vuba sinzi impamvu. Muribuka sigamo metero, muribuka karaba intoki, muribuka mupima umuriro, muribuka guma mu rugo, guma mu karere, guma mu murenge, ariko hashimwe ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana. Uyu mwanya tugiye gufata wo gusenga Imana, buri wese uri mu iri teraniro shaka afata ibintu Imana yakoze akabikusanya akabyegeranya, tugafata umwanya wo gushima Imana. Iki ntabwo ari cyo giterane cya mbere mbayemo gisoza umwaka, no mu minsi ishize hari icyo narindimo. Ngira ikibazo, ngira impungenge. Abantu badutegurira ibiterane, ndaza wenda guhera kuri korali Isoko yadutumiye, niyo nshobora kuza guheraho. Nari mu giterane cya korali muri paruwasi ya Karama Muganza Rugarama, bari bafite igiterane nabo ngo cyo gushima Imana. Ngezeyo mbabaza ikibazo, igihe cyose muteguye teme, mugategura teme mushaka ko abigisha baza bakigishaho, mujye mugerageze mutworohereze, nibura mwe mufite nka sample cyangwa example y'abantu bashobora kuza kuvuga amashimwe. Nibura mugira abantu nka 5 baza gushima Imana. Umwe atubwira ati nari umunyonzi none ntwara moto, undi atubwira ati nakoraga mu rugo none nabonye umugabo mbyaye 3. Dutegura igiterane cy'amashimwe kikarangira nta ushimye n'abagiteguye ubwabo. Mujye mubanza mwicare, muranyumva? Mujye mubanza mwicare n'abashumba babafashe, niba bazanira raporo bavuga ngo dufite igiterane cyo gushima Imana, mujye mubanza mubaze ngo mufite abantu bangahe bazashima Imana muri icyo giterane, kugira ngo n'abandi babone aho bagira bate bahera. Muri mwe harimo abantu barabataye ubu bafite amateriye yabo, kuki mutabivuga? Nabaje umuntu ngo kubera icyo udashima, ati impamvu ndashima atabarozi barateye, ati babiroga. Ibi bintu byavuye ku Mana birogwa, ibyo bintu ibi koko, kandi muzabirebe. Abarokore mwabaye abanyabwoba, n'impamvu mubona dukena ntituvuga iby'Imana yakoze. Nuje gushima hano ngo kubera gutinya abarozi arabizimiza, ngo ibyo bintu ngo tubiziranyeho nayo, ngo mubizamure ibyo bintu buri kubwira tuzamurira Imana icyubahiro. Wagiye ubitubwira ngo mwiyi minsi Imana ngo yangiriye neza, ngo yampaye promotion,
ngo hari ahantu nayo naragiye ngo mpaziranyeho n'Imana. Ni ikuzimu, ni muri Kongo, aho hantu wahatubwiye. Wiri sezerano ngo nimaranye ngo imyaka ngo 20 ngo Imana ngo yarabimbwiye ngo mu byukuri ngo muyishime ngo yarabikoze. Ibikize vuga uti yanyurije indege. Ndayo turayiroga ni yaso. Nimujya mutegura teme. Nibi byo kwitanga by'ibiterane ngo byo fundraising byo kwitangisha. Nimwe mugomba kubanza kuba bambere babiteguye, mukavuga ngo dutegura iki gikorwa, kumvishe mw'uyu murimo, twatanga ikinga natwe tukabona aho. Naho mwe ntimushima ari mwe mwabiteguye. Mujye mubanza muto. Yesu yakishije ababembe 10. Naratangaye. Muri Luka 17. Aravuga ngo nimugende mwiyereka abatambyi. Mushima Imana ko mwakiza. Uzi ko nasomye commentaire ngatangara. Burya harya Yesu yabakirije ngo ntiyahavuye, ngo yarahagumye kugira ngo arebe ko bagaruka gushima. Bagiye bageze hirya ngo hakasumwe, bari 10 hakatumwe. Aragaruka ngo asanga Yesu ahari. Yesu aramubwira ngo kugarutse atinje kugushima. Ngo kandi we yari umunyamahanga. Aramubaza ngo none se mwakize muri bangahe? Ati twari 10. Aramubwira ngo none se abandi 9 bari. Abo bandi 9 rero bari muri mwebwe. Ntago baba bari kuri. Baba bicaye ahangaha. Bari muri korali. Bari muri mwe. Kambabwira umwe muri mwebwe. Umwe ngo yaracegeranya amashimwe. Ubu dufite abantu banga gushima ngo bakiyakusanya, ngo bakiyegeranya, ngo nzashima umwaka utaha, ngo umwana avuye kwiga, yava kwiga uti nzashima abonye akazi, yabona akazi ati nzashima yashyingiwe, yakingirwa ati nzashima yabyaye. Ubu murakegera aho mwarundanirije ntibigwira. Abo bari muri twe, abo babahanga. Hakaba mundi wa kabiri ngo wari utari ufite kwizera, akavuga ati nashima Imana ibibembe ejo bikagaruka, uwareka agaca nk'imyaka 5. Ubu ntiwizeye ko Imana yarwubatse izarukomeza. Urategereje ngo reka banze hace ngo akakazi ngo mbonye ngo reka dango akazi ke kigiye ngo nta washima atarakamaraho imyaka 2. Iyo akaguhaye izakakurindiramo. Shima Imana. Ese murankurikiye? Haleluya, haleluya. Hakaba nabandi banga gushima kubera ubwoba, mutima ukabarya. Muzana babona umuntu aza gushima yanditse igipapuro kingana nk'iki ngiki ngo cyuzuye amashimwe, kandi kubera ubwoba hari umugabo wagiye gushima Imana yibagirwa izina ry'umwana we. Ndabyibuka. Kubera ubwoba kabaza madama atari yitwa nde, ukora atari ko se umwana twabyaje ejo bundi uramwibagiwe. Ubwoba bugatera abantu. Tusendaje imbere y'abantu mvuga iki? Kaza yanditse igipapuro ati icyambere ati umere Imana icyubero ko yampaye agakiza. Gusa ibi nabyo uririrwa byandika koko. Ntuzi ko wakijijwe? Shima Imana ko. Ubwoba. Ese murabyumva? Nimuvuge ngo amen. Haleluya. Hakaba mundi wibwa amashimwe. Tugira abantu bibwa amashimwe. Wa mu nzu y'Imana umwanzi yarabatwaye amashimwe, yarayibye. Kwibagirwa ko Imana yakugaburiye, waryo ukumva ni ibisanzwe. Kwibagirwa ko Imana yakwambitse, warambaraga inkweto zidasa. Kwibagirwa ko utunze diplome, iwanyu nta wigeze yiga. Ukibagirwa ko wabyaye, iwanyu kwibwa amashimwe. Niba hari intwaro Satani akoresha kugira ngo ariganye abantu iby'Imana yakoze, no kubiba amashimwe. Mugomba kugera ku rwego ibintu mutegura mugomba kujya mugerageza. Kandi ubwo nabivugiyemo, ntimuzarangiza iki giterane hatabonetse nibura abantu 3 bo mukorari isoko bazahagarara hanga. Uba amazing barakwiye gutaha bamenye ukuntu mwabaye ibintu Imana yabakoreye. Imana nayo ihiri mu ijuru iraza kumirwa nimusoza nta ushimye. Ndababwiza ukuri, si igiterane cyo gushima mwateguye. Ubu niba hari ibintu biratangaza Imana, ndabarahiye ndi imbere y'Imana. Niba hari ibintu biratangaza Imana, umuntu wese iyo yagiye kudefanda graduation yabaye azana ibitabo akagaragaza igitabo yanditse n'ibyabaye. None mwateguye gushima, nta mashimwe mwateguye ku munsi. Ubu nejo areke Imana buriya nayo iri mu ijuru, reka kuvuga ariko narumewe. Itegereje kumva mu byatuza kanwa kanyu. Mwabituririmbiye twabyumvise, ariko hari n'abagabo bagomba kuza hano bakabihamya. Umuntu agaruka atubwira uyu mwaka abana banjye 3 baratsinze. Ese murabyumva? Haleluya, haleluya. Mureka nanjye shima Imana. Kashima Imana. Umusaza yagiye mu modoka bamwiba amafaranga muri taxi. Imodoka taxi iri kugenda kwa Steri bamwiba amafaranga.
arayabura, imodoka iri kugenda, abwira shoferi ati hagarara aho ugeze. Nari mfite amafaranga yanjye mu mufuka ndayabuze, kandi imodoka ntigeze ihagarara. Umuntu yibye arimo hano. Icyo mbabwiye muyame, nimutayama ndakora ikintu ntari mperutse gukora mu buzima bwanjye. Hano bari baravuga ati no karabaye. Wari wayibye umutima uramurya, avuga ati se yaturoga cyangwa tukubitisha inkuba. Avuga ati ntako ntawapfa dasebye. Ayakura mu mufuka arayamuhereza. Musaza ati okay, ati shoferi ati ngaho genda. Shoferi ati mbabarira mbere yuko ngenda tugusaba ikintu kimwe, tubabarire. Tubwira ikintu wari gukora utaruherutse gukora, urayabonye, ihangano kitubwire. Arabwiye ati mu byukuri nari kugenda n'amaguru. Ngo nicyo kintu ataraherutse gukora mu buzima bwe. Havuze ati rwose ati mwari kumirwa nari kugenda n'amaguru. Mwatubabariye abantu mudaherutse gushima mugashima Imana. Ko ibintu mutari mubiherutse mwashimye Imana. Ibi bintu mudaherutse gukora byo gushima Imana mwakongeye mukabikora. Nimuvuge ngo amen. Nimunyekirize ngo amen. Ndashima Imana. Narwaye iryinyo ejo bundi kuwa 4. Nafashwe n'iryinyo kuwa 4. Numva hajemo akantu k'umusonga, nkumva kabeho kajemo. Mpamagara dogiteri wigeze kumvurira umukobwa. Amubwira ko nagize ikibazo cyo cy'iryinyo, wamfasha. Ati ntago nakoze ndi mu rugo, waza mu rugo nkakurebera wenda nkareba nkanyuzaho amaso nkareba. Ngezeyo mwereka ikijigo. Arambwira ati ntago ndi kuhabona, bisaba ko ndaba mfite apareye, ntayo mfite iri ku kazi. Ejo kuwa 5 uzansange ku kazi, dufata apareye turebe ikibazo ufite icyo ari cyo. Ejo ndagenda njyayo. Ngezeyo bashyira mu mashini amafoto ndayafite, bandyamisha mu cyuma ukuntu ndasama, bazana kamera bamurikamo, ba projecta kuri mashini, aranyereka. Asanga ikijigo cyaracukutse birazamuka ngo birenga umutima w'iryinyo. Arambwira ngo ntago byakuryaga. Natangiye kubyumva ejo bundi. Arambwira ati iryinyo ryawe ryarangiritse kugera ku rwego kuri homa birasaba ko tuguhoma mu buryo budasanzwe bw'ibihumbi 120. Hari uburyo bwa 30, uburyo bwa 70 n'uburyo bw'iryibiri. Uburyo bw'iryibiri rero baguhoma 3 mu kwezi. Ujyayo none icyumweru cyashira ugasubirayo, ikindi cyashira ugasubirayo, ifaze 3 zikaba zirarangiye, bakarihoma ku buryo utagira ikindi kibazo. Arambwira ati none rero aya mafaranga ugomba kuyatanga, urayafite? Ndavuga ntese muga ndayakurahe. Iryinyo rimwe iryibiri. Mubara menyo mufite mureke mbabwire. Ariko kuki mudashima Imana? Niki kibabuza gushima Imana? Ndi imbere y'Imana. Ejo umunsi w'ejo, kandi nafite ivuga butumwa nimugoroba ikabuga hari igiterane nari ndimo. Ejo naragiyeyo saa 4. Ndamubwira nti wanyemerera se nkajya nzana ibice? Ati nta kibazo turakuzura umukozi w'Imana, uyu munsi urishyura 40. Ku itariki 24 buracya Noheri uzagaruke uzane 40. Kuri 31 buracya bunani uzagaruke uzane 40. Iryibiri rizaba rirangiye, ikibazo cyawe kibe kirakemutse. Ndashima Imana ko ejo nabonye 40 nkishyura kuryinyo. Ubwo nyine murumva ni ibisanzwe. Mwabantu b'Imana, ni iki kibabuza gushima Imana? Narimbabwiye ngo buri muntu uri mu iteraniro nibwo bitakunda ko mwese mushima. Iki kintu mudaherutse gukora mushaka uburyo mugikora. Dufite abantu hano bamaze imyaka n'imyaka. Ko mudaherutse gushima habaye iki? Ntago baheruka kugenda n'amaguru. Muzi tugenda n'amaguru ivumbi ryaturenze inkweto zarahengamye. None nakagendo kano no ku bitaro, ubumva bahamagara taxi voiture, ubumva motari yaza akagutwara, reka warangiza ukumva ni bisanzwe. Tugomba gufata umwanya tugashimira Imana. Haleluya. Haleluya. Twari ku ijambo rivuga ngo hashimwe Imana itubika mu mugambi wayo ntawe ugize ite, ntawe ibajije. Rero ndagira ngo munyemerere dufate umwanya dusenge. Mbasigiye umukoro ukomeye, kandi mugerageze ibintu mujye mugereza kubishyira mu bikorwa. Abantu baba babiteguye mumenye ngo habonetse uhe musaruro dutegura igiterane cyo gushima Imana. Ubundi mujye mutegura mufite n'intego. Ubwo dushaka ko nibura mu cyiterane hazakizwa abantu 20, hagashima nibura abantu 50. Tubone imibare y'abantu 50 bazahagarara bavuga iby'Imana yakoze. Nayo tubikoze ntibigerweho tuba tweshuwe, ntabwo intego yacu iba yagezweho. Rero mbasigiye umukoro mu bitekerezeho, muze gushima. Nimudashima ejo hazaboneka abashima. Imana
Imana iri mu ijuru muri raporo izagaragara ya korali Isoko bizavuga mu giterane bateguye. Twabonye abantu 5 Imana yahaye abana, twabonye abantu 7 Imana yahaye perimi, twabonye abantu 3 bagiye hanze, twabonye abantu bangahe. Buri wese ku rwe ruhande agira icyo akora bibashe kunezeza Imana. None ndagira ngo dusenge tubwire Imana ngo warakoze kutubika muri foda itagishimutwa itajya yibwa. Ariko mbere yuko dusenga ndagira ngo mbanze mbaze iki kibazo. Hari umuntu uri mu iteraniro tarakizwa? Hari umuntu uri mu iteraniro wigeze gukizwa agasubira inyuma akaba atajya kwigaburo ryera? Mbere yuko dusenga isengesho ryo gushima turabanza gutanga amahirwe ku muntu uri mu iteraniro wumva yaba yaraguye akaba agiye gusoza umwaka yumva gatari mu bihe byiza, arambura ikiganza tubanze tumusengera Imana mbere yuko tuza gusenga isengesho ryo gushima Imana. Niba urimo rambura ikiganza tarakizwa, ndakubona, Imana iguhe umugisha. Ndakubona abadiyakoni bari mu iteraniro baze kumfasha, ndakubona, Imana iguhe umugisha. Niba ushaka kwinjira muri 2020 nawe ndakubona, Imana iguhe umugisha. Ukaba ushaka kwinjira muri 2023 wari ubitse mu mugambi wundi Satana gukoresha uburetwa, birakwiye ko muri iki giterane cya korali Isoko k'uyu munsi wa mbere nibura tugira abantu 3, 4, 5 bavuga ngo twumvishe ko Imana yayo yabitse abantu mu mugambi, basimbuka impfu nyinshi, bararwanwa ntibatsindwa, baratungurana. Nibura nawe uve hano ubwira Imana mu mwakiriya giterane nongeye kumva mpabohokeye. Abantu mwese mwarambuye ibiganza nimuhaguruke mu myanya yanyu. Nababonye nabonye muri bakuru nta mwana urimo, mwabirambuye mwabitekereje. Umuntu wese warambuye ikiganza nahaguruka. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana iguhe umugisha. Sinzi undi nayi nabonye ahantu, ndabona imibare nayi nabonye. Imana iguhe umugisha. Mureka kwicara, nimuhaguruka. Wikicara haguruka muhaguruke. Nari mvuze ngo ni umuntu waguye agasubira inyuma, ni umuntu wari utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Abo bantu bose bahagurukire rimwe tubingingire Imana. Iri sengesho rero tugiye kubasengera niryo kubasabira imbaraga kugira ngo uyu mwaka tugiye kwinjiramo muwinjiremo nawe Imana iguhe umugisha, muwinjiremo dufite ibihe byiza byo gushima Imana. Rero mushumba wacu agiye kutuyobora muri uyu mwanya, narangiza gusenga turaza no kongera guhita nanjye ndaza gusenga shimira Imana ko uyu mwanya uduhaye. Reka bari bene data mushumba basengera Imana. Tugiye kubasengera kandi buriya umusaruro w'ubutumwa bwiza nuko umuntu yumva hari icyo Imana ikoze mu bugingo bwe. Murakoze mwebwe muhagurutse, ntago tubabwiye ngo nimuze hano. Icyo tubasaba nuko namwe mubanza kwiyeza kugira ngo namwe mubone ayo mashimwe, mufatanye natwe gushima. Mana wakoze kubana natwe, haleluya. Turagushimiye kuri Imana, uri Imana igiremo ibintu bikabaho. Turagushimiye ko ujya ubumbabumba imitima yacu ukayihindura uko ushaka. Dusabiye bene data n'abashiki bacu bamaze kumva ubutumwa bwiza, hanyuma bakabumvise ko bakwiriye kwezwa n'amaraso yawe. Turabasabiye ngo amaraso yawe abeze Mwami Yesu, maze nabo bafatanye natwe kugushima. Urakoze uhereye none ibyababuzaga amahoro bitsindwe mu izina rya Yesu. Cyubahiro kibi cyawe tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Duhaguruke twese tubwire Imana ngo turagushimye. Teme igiterane avuga ngo Uwiteka dukore ibikomeye, natwe tugize dute tureshi. Muri 25 mugakiza yaravuze ngo ibintu Imana ikora biradutangaza. Hari igitero yageze haravuga ngo mu rugendo byose ntago nabimenye, aravuga ngo ariko nziko nzabimenya. Dushima Imana ko uyu mwaka nawo iduhaye kuwusoza. Dushima Imana ko iduhaye Noheri, duhaye ubunani, muhumure bitaraboneka, Imana izabikora. Ese byakunda tugasenga turambuye ibiganza, amaboko tuyerekeje mu kirere tukabwira Imana ngo turagushimiye. Ibi biganza Mana turambuye dukoresheje ijambo rivuga ngo merci, warakoze, warakoze, warize amagufa yacu, urinda amaboko yacu, urinda amaso yacu, urinda amatwi yacu, urinda amenyo yacu, urinda amano yacu. Twanyuze mu mashamba y'inzitane, tunyura mu misozi, tunyura mu butayu. Muri ibyo yaravuze ngo ariko ntiwadutaye, ntiwadusize twenyine, twabonye imbaraga zawe. Korari wabanye nabo,
basoje uyu mwaka bumva badutegurira igiterane, basoze uyu mwaka bumva batumira abanyakabuga, basoze uyu mwaka bumva batumira bakuru babo, basoze uyu mwaka bumva batumira barumuna babo. Intego ni imwe, ni ukuvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Natwe turishimye, turishimye ko wadukuyeho agapfukamunwa, turishimye ko wadukuye muri guma mu rugo, turishimye hari abo wakoreye ubukwe n'uyu munsi hari ubwabaye, hari abo wahaye abana. Turishimye ko abana bacu bari kuva ku ishuri, watanze minerivare, watanze amanota. Turishimye abo wishuriye amazu, turishimye abo wishuriye ingendo, turishimye uyu mwaka hari abo wubakiye, hari abo wakuye mu bukode uyu mwaka, hari abo wahaye perimi uyu mwaka, hari abo wahaye provisoire uyu mwaka. Warabikoze, warabikoze. Ukeneye kumva tubihamya, ukeneye kumva korari bihamya, ukeneye kumva abakristo babihamya. Kanwa kacu kuzuye amashimwe, kanwa kacu kuzuye indirimbo. Duhuje ibiganza tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu. Aya mashyi ni ayawe, izi mpundu ni izawe. Komeza ushimwe kandi wubahwe mu izina rya Yesu, amen. Komera Imana amashyi menshi cyane.